Mama wakwaba meeting ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. His Excellency Nana Dankwa Kufuado nanu akoyinika amampenda da nanu akoyinika o ena Kumawu fo amane woni omo ekyerese papa on pon ho asema 2024 dare not and 29 enfensi Kumawu so wo kwaye campaign ayesa de beto no de befe wani su no ompe Kumawu fo ama His Excellency amampenda da John Dramani Mahama warning anya asem keto akra na ebusuafo ni na enese yenye nim se na no na by election ekoso ewo Kumawu ene NDC fu ye bia sengo betumi awi ni seat nso nya monde menti asese sie no NDC for mo ani abre NPP for mo stronghold is I can't think madness mo mo stronghold and the central region for Kotomamo Ashanti region NDC for say I feed the Kenekia Ashanti region for so once want yase na by election e ekosi ena NPP sorry NDC for ya enkomre mo di nkuku ena NPP for union mo form seat ena by election ba ko so ato eye asend off Ghana de by election ya to abawie na obobo sika no ho ba de ayenkuntuduma na dabi asend off right question koye MP wode wa court wose men ko so beko na sisi omo ehwa wotu akondwa ya omo sanso akoto abe abare wo kokoto no kwa still honorable question so beko obeko na asem foforo ba na wo sanso akoto aba foforo na asesen ya asemo na wo sa ba election hu sensemi ena Kumawu di wiye asend of the His Excellency amampenda da John Dramani Mahama kwaje Mike eje platform wo ma ne kwan obekasa nisi wo kinya ne say asend of fuwe aba na yebeto no ema monye ekuro sufu bi omoje 50 Ghana de to aba na so amampenda da John Dramani Mahama ekutia na wo born straight to Kumawu fo na Kumawu so ama ne warning say papa say wo do si adapetwa na obetwa ya ya ja life ama na mo 2024 abato no say wo ba you say your flag bearer don't come here ebusan funya tie nsema eye fie ne fie TV and of fire no se fie ne fie TV o ya asantini ni nso fi Kumawu and what warning nti nsema fie ne fie TV e de etudwa ma akogina onum se kwa bia so obeche asenfo no se sabi Jimmy a fra omu 2020 obesa fra omu biem enu nti o kasa no ohene no wo ho no me bona baso me yasem rafinidin this we entina say ye do besi hina ye scrutinize o hwehwew sai hwehwe mu no afa no matempanyifo ase John Dramani Mahama kwaya no all he went to do is to attack our judiciary as usual wo kwagina ho se 2020 ato aba fefefe wo so 2020 aba no di court say anyeye so aba fefefe na atam di court say nya papa no shame on you former president aba wo kwagina ho wa wanim to se ato aba fefefe ana wo kasa no wo say Jomoro MP enso ye de no court enu de akoma amo ne de ehwa na utwa wansem so ekoma awo no ehwa na utwa wansem so na kokasa wo se na onim so ohene ne ye lawyer and a Supreme Court chinchim ni sa hwa na ohene ne say my friend I'm a lawyer. Yeah, constitution of the land and this is when Supreme Court interpreting law be a pain see the apex court of the land or cast some fire mra and see the best you can do is review nya so ba ni na matoto ayampia no hene ne kache ni hwa ni nanim atwa o kasa no wase nana asenfo aha na hia me tie ni ye wase asenfo mu de munim nyansa monte say baby fo a ye mo 50 Ghana de to aba eye Kumawu no boss e de to hono na eche say wakogina asen Kumawu fo ye jimi ye hemfo ye mpanyimfo ye nananom nyina John Dramani Mahama akogina asen ka kire ye say sabi ye jimi ye nim nyansa na ye hwe nanim say 2024 obeba sabi jimi krom Kumawu so oba abek ye campaign no be hia bema
Ubeba sabi Jimmy Krom Kumawu wo wa kwagina asen ka kire na wonim say asante any asen eyabago. The asens are asantes if you care to know, and this one you don't read. Omu nyina aya asantefo. Omu nyina ya asantefo. Wonim a me ka kire wo. Ensunu de deba na ensunu kokoba. Edu wa kwagina ho wanya abra wo bedi atem. Wo bedi atem. Achire ye nuanom na abra fisi ye nuane o mana na 2024 ya hwe wanim so obetena kan mu agya nyansa sa won so fa wo ba Jimmy Krom abaya campaign na obeto de to de ya Jimmy a ya ne ehemfo ne nananom wo Kumawu ya Jimmy say mo asemfo mo de mu ni nyansa mo ntise Kumawufo ense ya Jimmy Nipa kasa basa says so won kwadi o mayanim reckless speech o kasa sabi ensuo nyina mu won kwadi Ghana anim na mukasa Ghana ahenie no enya wiamu ne wiama no 2012 na nka John Dramani does he come near presidency Nipa u bisa say papa we are corrupt man or as a president or as a person as a tree as a dog as a kraman I don't for me brenason. Men krasa ma media ba no. It is a John Dramani Mahama ni when this manya kukudu etimedi di Kumawu for atem because they voted wisely. Yate. Sasa na mo ka kire ya yeti Kumawu yate. Dem mo ya ka kire am samamu si ha. Embe ya campaign biam. Because ya Jimmy. Makansa ya damase. Ya damase pa. Wate? Ya damase. Na me ade ba kwa mani je ho ne say mo ankasa mo side dia dance say free and fair we totally and your numbers keep depreciating by 2024 ebesa kojoto by 2024 Kumawu move to besa kojoto. Now Ghanaians are beginning to reason because the number of students, the number of youth are benefiting from free SHS and we be beginning to interpret everything to the grandmothers. And the one who say numbers keep reducing. Mo de tare as say now why? A party am be dia ban so ma govern Ghana cha political party bia yet muntimi kan say yan ya ba ye we da bia bi because yan ya sha ase amma brasu ban yan ya sha ase e be kakra John Dramani Mahama ni ndis fo be ka say omukra no Ghana fo papa no mo wo mo ma no mo di kan kwato atopa na Mahama bet Mahama na sha ase to atopa na ye beto aso papa no beto aso useless people. Ye kasa na efia ye film ani baabi ye finti ye tuyefo say ye metena ha ndi atem ti ye hweye ti ye mfasa ama na ye man warning say ye Jimmy ayate ye danase pa janchi question there said ye kan mo ye a obedem because asem we montefua hwan kura yi kura na edi asem na wawe we differ from the one. Na kabi o minor bo ewo hu because of negligence. Na mo ye na electoral commission. Electoral commission yana said the so obehwe say we ye Ghana ni ana we ye Ghana ni o. It is not the duty of electoral commission to ascertain whether or not someone is a Ghanaian. Into be fa forms na nti do no bisa wo no. Say forms here wo fili, say here wo de mami, wo din sia say we ye Ghana ni, say kwabas wo twantro hu susu aso bia wo de utije. Jachi kwese me di mitije. Wakofa from WhatsApp bete. Na wo ye ka say we be ye mpia say time aye so ani in. Ya anyuma ye wo.